Tumsifu Yesu Kristo. Kweli, hebu nisikie vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Na milele amina. Nikubalie kwanza nitoe rambirambi zangu kwa familia ya mzee Mburu, mama ambaye amebaki, pole, mzee amelala, watoto wake, aswa mfanyakazi wangu wa county ambaye ni sub county admin wa South Mogrango, mfanyakazi mwingine ambaye ni daktari pale hospitalini, mzee wake ambaye ni rafiki yangu wa karibu sana, daktari hapa. Nasema kwamba poleni sana kwa kupoteza mzee, na familia yote ya Bonchari. Nikubalie niseme haya, na kabla sijasema, nimeona wimbo pale nyuma unasema cha kutumaini sina. Nataka tuimbe huo wimbo. Angalia kwa hiyo program pale nyuma, cha kutumaini sina. Tuanze. Cha kutumaini sina, yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, njia yangu iwe ndefu, yeye ndio mwamba ambayo tutakaa. Yote chini ya kiisha inabaki kwamba ni Yesu peke yake. Nitaomba msamaha kwa sababu niko na matanga 4 ambao nataka niende, lakini mama moja sasa siwezi fika. Ndio sababu imenibidi kwamba niongee mapema. Daktari na timu yenu yote ya familia ya mzee Mburu, mimi ningekojea mpaka matanga yaishe, lakini nimeamua kwamba nije mapema. Kama ningekuja kama mimi nimeanza, ningengojea mpaka mwisho. Kwa hivyo imenibidi kwamba nifanye haya. Father, naomba msamaha kwamba utaniruhusu nitakapoondoka, na matanga itaendelea kawaida. Abantu baminto Bonchari none turasamba mbiyamole naende ekwaya na yule mbiyamole entegetenyu engora yane na netenga umweshuo ngwati omujumbe umurenda ngwakwana mangana makongo waiga, and I'm so happy for those comments. But more important, mheshimiwa Onjoke ndiye kwa kambia morotie kero mheshimiwa Onjoke watego vya sana igasiae ereno mujumbe na ama etenere yao kwa no mujumbe no korosirichiko na okoroba site. Yes, serikali shows, lakini mono oversight ya wendo correct ne ya serikali nene. Na ndio mheshimiwa Onjoke njeda tena aitindara huko hivyo buliandos oro mu America mondo mungwana omopole dalio omheshimiwa enda ikote bibi ndio aiga Bonchari ni maita abantu bari kurubura ngo mariga buri tutumbariga iga yari bari baraga iga bubasi umacho, lakini ndio confirm na ngabo Bonchari nonga atero ni matabagen owodo kaigose paraga iga wasote kama mtuntoga anonchi the school umame nonga iga, and abantu Bonchari bana kirete kura Jones ndio tumakirambia mwanakera Jones, lakini round yenda tuboni ngaki Novembali abaswada muko nyongo cheke nyoro wangu yo nyamura wati tambisho
na ndio ate kura. Mtoto ngete kura ya Bonchari eike 1100 ka na ndio wale gavana na wabo wote wa Bonchari. Bonjo kana ne kana rugoro toro na ndio sembo Bonchari wote usenya libali. Ikera kugetutu ara boro. Bogende umachoke. Bogende bugirango iko. Lakini ile ntoribero kanataka ukwana abantu bamente injemna umugabana ukisi county aiga na contractor yechipara lakini nyewe abantu bayikorera simba kora para na para nchiyo cyako nto aina umuswati oyo contract tukagenda kile wodi kugolepa mu ndana kugenda kora pale tarach tukamuira umaliba tukamuira liana umurenda umyaku mondo tarach na abo abantu bana chipare lazima chance boba sente para tiare ngoromboro chance ko yonaro chance ko yo and I'm so happy lakini mno mugabana ama genderongo kora asiti wodi 45 chalusieni ntali gukora upendeleo endeos mwarongo ya kuruchi basa forms bogango tulisansi na tulisansi abantu bagotenga mujumoro kabocha kawa kamasasi omuntu kawa kulisa sio mutugaiga abantu bakamuleka bangabalenga mulito abandi bakamuleka amaguru mpaka lero natokwana muntu tayo bwatu wesengencho yamasasi ali program enyuet nanyo report reman muna ikori eba chete nyanjo police station kaba ikoro bakabole kusemba ibu D3 bunduki yene bakanyora teyo bagasai AK47 mongwano ko police akaiwe AK47 ababande bakaiwe shotgun manyangi ndogio obobebwe nokore basa bogana ngubone umujumboli etagasi yae umuntu naroli maiga yae mumroyo wage tulisa saya tuli maiga yae ni sababu yo wakamasas teyo ngubone nkieki serikali ya Kenya kwanza ntunaba gusi twakore enyuwete bari mumrana role cheragaiga vata yete bamuru asokiwe krasoki bamuite babenga simbo kwa tegike muite vata yete kwa kenge waimoke baachie mpaka NHIF kugamba na chairman bamubenga kuruchire esa dokisi county katuma wali mungu atenda mwamu mugo tigabanda babataka banyora amanjoko bamwali abantu bamiti kitogendete umugaka mburu oralire kabate myaka zaidi ya 85 nkoa bodi mungu yure sesara yai fada ke mungu beke sara ngosaba mwanyo ekere team komanya mwadi nana team mo simu ya enda mwa professor university mero mwali ya kisi university team koma usikende munyare gosomi munyare okora research enda mwa abarayi bakire kora bwati na rieko omwali bono science yoke ska kora research ya university batenge yendeke ekere abantu baminto tinko lyemai na injino mugabana lino tinko nyara kobwa nkobwa mwoboye injino mugabana engotena onye serikali ekomita senge chwanga tekora na ende ko abori ikera nyuende baada ya ngatumo imbichi bakanyamba kunya ko imbichi
mwake wa nini sasa wani sasa niyo mubeke wa Yesu nanda abantu bako abagaka bane obatimya kusitaki ngo obatimya kusina tano mukigo ngo bonna laki mu wanje na njenge na myaka 45 yo mu wanje abantu bamenye nda tembasa ninyora sama tingo de jino malaika lakini obwibina ateneni bosongoga no bwibyobo nene bwale ngoro abantu bamenye nyakali ya H.E yango sangeni milioni 47 choka baada ya mitinyo tatu korunseya abantu bale ngoro umutinyo kumnakabe etwa sangeni milioni 200 kibesejo lero tiri kukora mariyo H.E tiri waka na bakoli bale discussions kibese na reklam na enda ndoketse basa nga ikina kike biyo nga ebatagete abayatari bagom na boli abayatari ki na timoko bom nga tuatele timu taro sento bom abantu bakora mandama na hectari wanyekani woro abantu bakoro taro zinenge ndetse serikali ene mo wonde bebe ni hectari mo ngeke ndetse serikali ene mbai diba mo ngeke abantu Engotebayo. Ande kano ukwana ngotwana. Na paise ya sesa sese. Nekerengo yese sesa. Ese ye kwenye wanande asa amanga Yesu Kristo na ande kwenye wande. The only sad part of this is that since the incident of South Mugrana, nothing has happened. The national government cannot see, cannot smell, cannot talk of any evil. Abantu amito ntaekeba sabe ni ngokoba a defense ya ito nabarai tugane tyo marembe. Tigambo bali mwacha mwenspiga iga ntaekeba sabe ndole osoko mutu yora sama sabaino tigango ndole ga bali mora sabe nga biamono nyasaye abe nainwe